into yokuqala esifike siyenze ukufike sibheke ukuthi yini le ekuvalile ngabe isandla somona wabantu noma impela into ekukhiya umuntu wakho into ekhona. So mhlambe ekukhiyeni umuntu bukhona ubungozi obukhona. Hayibo. Asimvali siyamkhiya ngengithi nje uyibona. Yeah. Uhambe uyosebenza ubuye ekhaya unkosikazi wakho usuke ekulindile emzini wenkunzumalanga wenkakha. Ngicabanga ukuthi masikhuluma ngokwezokwelapha siyamazi kakhulu ubaba uShumi Lamakade. Ngicela ke sikubingelele baba sikwamukele embuyiso lomkhulukazi iThemba podcast. Baba Sibiyani njani niyaphila? Siyaphela njani ukukhathala kusuke eGoli. Hayi qhawula kithi ngicabanga ukuthi izinto zakhona sesajwayela yona ngoba sisebenza nje province to province hayi bakithi kodwa ke sifike uNkulunkulu esasigcinile kunjalo. Yeah. Asibonga kakhulu ukuphumelela kwakho baba Sibiya ukuze ufike mfowethu. Yeah. Impela yikho la baba uShumi Lamakade. Yeah. Uzinje ziyamxosha kodwa zikwazi ukuthi zinxoshelane. Hawu suka. Njalo khululekile kusekhaya mkhulu. Yeah. Cha kwaze kwamnandi ukuthi semukelekile kodwa ke mhlambe ngiyafisa ukuthi ke sibheke izinto mhlambe ezingqikithi noma mhlambe ibackground ukuthi uma sikhuluma ngobaba uShumi Lamakade sikhuluma ngobani? Yeah, masikhuluma ngobaba uShumi Lamakade sikhuluma ngobaba uMthembu owathatha isimo somsebenzi. Alright. Esinikezwa abantu bakubo umkhulu wakhe oWuShumi Lamakade. Okay. Ngoba igama leli uShumi Lamakade lisukela kumkhulu igama likaMkhulu. Alright. Owangena obezweni lwami lomsebenzi wami. So wathi ufuna ukuthi ngithathe lo msebenzi wakhe ngo 1985. 1985. Alright. Ngiphuma esikoleni. Yeah. Angithi nje uyena umsebenzi ubizo lolo la ngikhipha esikoleni. Ngize ngingafinyelele ekutheni ngiyofika kumatebuletini ngezathu zawo lo msebenzi ukuthi umkhulu wangixela wathi sofuna ngenze lo msebenzi wakhe. Yeah. So mhlambe ngiyakubuza ukuthi which means leli uma sikhuluma ngoShumi Lamakade sikhuluma ngegama lomsebenzi wokwelapha. Very good. Very good kunjalo. So mhlambe since uShumi Lamakade igama lakho lokuzalwa wena ubani ngoba ngiyalizwa lingathi lezusi. Yeah. Igama lami lokuzalwa ngumprofeti labazali bami. Babeka nje igama bathi ngumprofeti. Lokho kuye kungicabangise ngithi ungabe babazi yini ukuthi kuyohamba ngibe umuntu oprofeta ngokomsebenzi ngoba bangicabanga nje bangazi ukuthi bangakwazi ukuthi umkhulu okungenzeka uzonika isiphiwo esifana nalesi manje nje le umntana wethu umprofeti. Yeah. Uma sikhuluma ke ngoShumi Lamakade ngiyayibona nje einkundleni zokuxhumana ukuthi abantu bathi they are going crazy obviously nakhona la ukuthi RCTV bakhona abantu abakwaziyo. I've been kwenye indawo kodwa kuyona ke iThemba podcast but siyacela ukuthi ukuhlangane nomkhulu. So ngifuna ukuthola mkhulu ukuthi ngibuka ngathi iminyaka yakhe sithi ukuhamba kakhulu. Mhlambe entwaseni kufike kanjani ukuthi uze ufike entwaseni mhlambe singakafiki ukuthi uqaleni khona ufike kanjani entwaseni? Entwaseni ngifike kanje ngathi ngisesikoleni ngaba umuntu ophanyelela ikhanda ngigula wathi ngiquleke phakathi eklasini bamthathe bahambe nami bathi bungizamile usizo kodwa emqondweni wabazali bami nefamily yami baba itshela ukuthi mhlambe ngiyaloyo. Alright. Bangithathe bangise lapha kwaza kwakhona omunye ubabe kakuthumba kankane wayeshawa. Alright. Bangiyisa kuye wathi hayi lo mfana namadlozi so mina ngiyini nginyanga ngisonisa ngoma. Khona lapha lo mfana engamzamela khona eMozambique so bese kwazi ukuthi ayosizakala. Abasekhaya bathi pho ngoba ipassport thina sinayo wathi hayi ngizombeletha mina ngiyaziwa elento emngceleni. Yeah. So wangibeletha ke ngemoto zakhe wawela nami wazofika eMozambique ze ngikwazi ukuqala ukungena ke kuphi entwaseni. Yeah. So ngiyayithola ibackground ukuthi wawumuntu intwaso yakuhlupha from esikoleni. Okusho ukuthi izinga lokuthi ufike esikoleni liqedwe intwaso. Liqedwe intwaso. So mhlambe ekuthwaseni ke
ubunzima obhekane nabo from usuku esikoleni right now sekumele uthwase uyebuphi okokuqala nje mhlawumbe ubunzima bukhulu angeke nje ubunzima engangidibana nabo Yeah. entwaseni bunzima kakhulu Yeah. ngabala ngashona ilanga entwaseni lapha ufuna ukuthi uthathe inhliziyo uyikhiphe uyibeke uthi uzoyisebenzisa ekhaya ngoba fanele ukuthi ufike ube ingane encane ufane nengane encane uthunywe nazi ingane encane ezala uthwasa khona ufane nje nesigqila kodwa ngoba uyazi ukuthi ubekezelele ini impilo and okunye nenkathi entwaseni mina into engangiyibhekile ngangiyibheke ukuthi ngifuna ukuphila ngangazi ukuthi kuyofika lapha ekutheni ngigcina sengisebenza abantu ngangazi ukuthi ngifuna ukuphila kulokugule engikhonayo kanti umkhulu yena uyazi yena ukuthi inhloso yakhe ukuthi angibe udokotela wesintu yebo umkhulu ngiyakuzwa so ngifuna ukuthola lapha nokuthi kwakunini lapho nje ufika ungena khona unyaka kwakunyaka 1985 till today usayibambile kunjalo nje Dokotela ngifuna ukuthola ke njengamanje ukuthi umsamo ke njengamanje uma kuthiwa ubonakele njengomuntu one experience okade ezenza kusuka umsamo ubonakaliswa yini because abantu bayahamba baya kubelaphi bendabuko bathola ukuthi no into zakho ziyakhanya but konakele umsamo okuqala nje yiliphi ichaphazela iminyama eliphambanisa umsamo womuntu ophila phansi komuntu unzwelayo. Very good. Yeah. Noma zingeze kwayinto eyodwa. Yeah. Ngoba inkinga zemizi abantu zehlukahlukene. Yeah. Ngeke sibeke kodwa ngizochaza ukuthi okunye kwezinto kuyaye kube kuphi. Yeah. Sometimes umsamo umonakala ngokuthi waxabana omkhulu la ekhaya mhlambe bagcina bathi bexabane bangabe basangenelana. Yeah. Bangabe basangenelana mhlambe bagcina belimazana. Yes. Badlule emhlabeni bangaxolelananga sefanele ukuthi ngaphambi kokuba ngiqale ukusebenza ngaphambi kokumsebenze umuntu ngiyenze njani ngimhlolele kuqala ngibuke ireason ukuthi yini le eyenze umsamo wakhe wonakala sengihlolile ke ngathola ukuthi umsamo woni wayilo bese ngibhekana naleyo qinamba leyo angiveli ngiyathi umuntu hayi mina ngiphatha imali engayiboni hayi mina kwenze ukuthi kodwa bese ngigibela phezulu komsebenzi angigibeli phezulu komsebenzi before ngihlola ukuthi yini le eyenzeka efanele iqalwe ngayiphi indlela. Sometimes akuzuwona ukuthi kwaxabana ini abazali, sometimes abantu bomona bafike sometimes abantu bomona ke bake benze hayi ngoba imali asuka ayithathe kuwe sibili angaqhamuka nemali bese ecaphuna ihlabathi egceke lakho bese ihlanganisa nale mali ngenkathi ayihlanganise nale mali vele le mali isizosabela kuwe ngoba kucashine ini ihlabathi legceke lakho bese izoyigqibela la ekhaya. Obviously ke mawuthi noma ungasebenza wenzeni ayikho into ozoyibona yenzeka. Abanye kwenzeka kanje ukuthatha imali ayicaphune ayihlanganise nomhlabathi besenzana bese hamba uyothenga utshwala mahamba uyothenga utshwala azokuthela kulomhlabathi lo obunale mali noma kanjani afake le ndwangu eminyama namaza eminyama noma kanjani uzothi mawuphethe imali wena ucabanga utshwala uma uphethe imali ucabanga yini na yilo utshwala basetshenzwa kanye nehlabathi kanye nemali so futhi sefanele ukuthi ke lapho ke mangithe ngiyahlola ngathola ukuthi kunjani before ukusebenzele sefanele ukuthi ngenze njani ngiyokhipha le yanto leya eyaqetshwa lapha egcekeni ekusetheni mawuthi wenza izinto zakho uthola ukuthi hayi umsamo wakho umnyama into yakho ayiphumeleli kodwa ubungazwe kodwa mawuke waphatha imali nje ngivele ukutshela ukuthi hamba lapho uyokwenza lonto leyo hamba lapho kanti iyathakwa lento yaqetshwa la egcekeni ngiqale ngikhiphe yona kuqala mangithe ngiyahlola ngathola ukuthi kukhona isimo esifana naleso so which means umsamo sometimes uyonakaliswa ngabantu ungonakaliswa umsamo wonakaliswe futhi family wonakaliswe futhi ukuthi kukhona owabantu wamonazela wena so kuyenzeka baba la ushume ukuthi mhlambe kutholakala ukuthi mhlambe idlozi lenziwa I'm sorry lonakaliswa izenzo zethu njengengane zala ekhaya. Very good. Alright, I still start to speak kule.
idlozi ngokusemthethweni Yeah. aludingi umsindo ekhaya. Once ekhaya kwaba nomsindo idlozi liyaphuma libaleke ekhaya. All right. Siqalile lapho ukuthi ubonakele isimo sedlozi esithintana nomsamo. Sahle singaphandle amadlozi akaseka. Idlozi nje aludingi nje umsindo. Kufanele ekhaya kube nokuthula phakathi kwekhaya. Yeah. Ingakho sometimes makwenzeka uthola abazali bashonile. Yeah. Zisale ingane sezigroove ngalendlela le egcina sezenza ikhaya zenze kube kuseyo angazi noma nginosho ukuthi kuba sehotela ngoba nasehotela uhlonipheke. Ngithi kuyiscomplaze engasazi ngachaza ngithini. Uyabona? Ilapho ukuqala khona ukuthi ke izinto ziyonakala kuyenzeka impela umsamo ugcine woniwe yini la ekhaya. So mhlambe ke ngifisa ukuthi mhlambe sithole isixazululo noma ke isisombululo ukuthi sekonakela abantu because nowadays ngifika nje ikhona into ekhona enqondweni ukuthi imindeni ixabene kakhulu and uthola ukuthi umuntu uma engaphumeleli unokhomba abathakathi kanti mhlambe indaba yonakele emsamo ukuthi mhlambe saxabana nabafethu kwabakhona amagama athi ngeke iphinde ngene kwakho. Uyayibona? So mhlambe isixazululo sisithola kanjani from inhlambuluko ukuze kuvuleke izinto zethu la ekhaya? Very good. Yabona lokho ukukhuluma ngakho sibili. Yeah. Akudingi wona umuntu akukhona komuthi lo. Okay. Akukhona komuthi lo. Sekudinga umqondo womuntu ukuthi ngale nkathi omunye wefamily athi yazi madoda asilungiseni lento. Ngabe lo laba asho kubo bayakwamukela yini lokho ngoba wena nje obhuti bakumothi asilungiseni ikhaya madoda. Akusho usefana batholela umuntu ukuthi ubenze mabe ekhuluma bavume. Okubalulekile ukuthi manibonisana ngamaphutha. Nibona yazi umuzwa wakithi phela uyahlakazela. Seniyahlala nikhuluma lokho. Kodwa ngoba ekuka nje ake siphumeni phela sibheke ukuthi lento singayilungisa ngayiphi indlela. Seniyafika ubaba ushumla makati usuya ubaba ushumla makati. Hayi njoba nenza kanje abantu abadala bala ekhaya abajabulile baphatheke kabi. Manje ngathenga ukuthi mhlambe nithenge inkukhu, nithenge imbuzi, nithenge utshwala, nenze utshwala obuthile, niye esangweni, singenisa abantu abadala, nishweleze. Isimo singabuyela kwesidala. Okuningi bese kuyatholakala ukuthi kufuneka no 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Kodwa fanele uqale yonke into iqala ekuhloleni. Because ngisho udokotela ekulapha ngeke ufuke ukuthi wena ngiphethwe ikhanda avela thathe amaphilisi ekhanda akunikeza before akulapha uthatha imishini yakhe akufake esifubeni lezo uphefumula kahle wenza njalo nathi ke mase ihlola sichitha amathambo sisuke sikulolo hlolo lifana nokuthi sifuna ukubona ukuthi kuze ngimlaphe lo muntu yona yipi indlela efanele kube ngiqale ngayo. Very good. Ikhona ke imindeni eyaphehlelwa amanzi amnyama. Mhlambe for example ukuthola ukuthi umndeni unomuntu ogangayo phakathi waphehla ukhamba lwamanzi amnyama ukuthi no akuphumelele yena yedwa like isimo sikanjalo mhlambe sisibiza ngani nje isimo esinjalo mfowethu siwumona sobuthakathi. Okay. Esithi ngifuna mina ngiphumelela ngeke. Yeah. Siwumona sobuthakathi. Yeah. So ke nini nisuke nibhekane naleso simo leso. Phoqa ukuthi nisukume. Ngoba kunzima ukuthi ningathinta yena. Ngoba vele uyazi phela ukuthi into yakhe. Okay, umbuzo mhlawumbe uzothi kusibiya sikuthola kanjani ukuthi yinango osuke enze lokho. Ama action wona akhona umuntu ongenzi kahle. Okay. Bese niyaphuma nephakayi. Le ndoda masithi hayi bheka le ndoda masithi hayi bheka le. Yebo ke esikhathini samanje kukhona umuntu ma angenzi kahle yena ebese ethi hayi sibani uphumelela kanjani mina ngingaphumeleli. Kanti kokunye ukwenza kwakhe ngoba yonke into akekho umuntu ongahlelela ongakuhlelela sibili. Kufanele uyihlelele bese ubonakala ukuthi kuyahlulekeka bese uyaphuma wena hawu ngoba ngiyazama ngiyenza ngayo yonke indlela why kanti bangenza izinto zami singaphumeleli bese uyakuthola kodwa hayi ukuthi uvele ucaba ukuthi hayi mina ngiloyo umfowethu hayi mina ngiloyo umamkhulu ungazange ube nesiqiniseko salonto. Ikhona ke into mhlambe lamelaphi wendabuko ethi abantu abaningi bayidinga lento
ukuthola ukuthi kusuke kwenzakaleni kusuke kuntshontshwe idlozi noma mhlawumbe kusuke kuthathwe izinto zangaphandle zazohlanganiswa la ekhaya kwasebonakaliswa noma kusuke kwenzakaleni mhlawumbe ngasithatha usibeke because omunye umuntu uthi ubaba uShumi ngiyamuzwa but ngifuna ukuthola ukuthi uyayi-understanda ngokwanele kusuke kwenzakaleni isingene kuyona embandeni. Very good. Yeah. Lalela kumkhulu. Yeah. Idlozi alikaze lintshontshwe idlozi. Okay. Ngeke ubaba wakho avume ukuthathwa yimina noma ukuthathwa umfowenu athi ngithi mina ngiyakuthatha manje Sibiya wena usuba wakwamthembu ungasamsebenzeli umntana uSibiya akavuma kanjani uSibiya ukuba umthembu avume kanjani uSibiya ukuntshontshwa ayikho into efana naleyo umuntu kuze ashintsha abe wakwamthembu awakwaSibiya usuke lotsholwe kodwa masikhuluma ngedlozi akekho umuntu ontshontsha idlozi. Yeah. Bangaliphambanisela idlozi ukuthi linze njani lingasebenzi kodwa hayi kulintshontsha. Yeah. Akekho umuntu ongaba isiphukuphuku ngalendlela noma idlozi elingaba isiphukuphuku livuma ukuthi lintshontshiwe. Ayikho into efana naleyo. Nawe nje manje obusibiyo uyindoda nje. Mangathi mina ngiyakuthatha manje ngihamba nawe ekhaya kithi wena angisafunda awuseyena ungavuma Sibiya? Hayi ngeke. Manje idlozi ngabe lisilima ngokungakanani ukuthi selingavuma ukuntshontshwa omunye umuntu. Kuphanjaniswa isimo somsamo angafika umuntu aloye isimo somsamo. Ngamanye amazwi idlozi njengoba kuthiwa ziyithutha liyakwazi ukubaleka ekhaya lalo libalekiswa ukuthi ekhaya lalo kunjani kungcolile. Bese iqhela liba ngaphandle lokho sekudinga ukuthi nina abanikazi ke masenteni akuthola ukuthi idlozi la ekhaya libalekile laba ngaphandle bese nilungisa leso simo leso esingaphakathi esenza ukuthi idlozi liphume libe ngaphandle kodwa not ukuthi umuntu ungathi untshontshe amadlozi alintshontshe idlozi ngeke ukuthi uyafika kuthiwe idlozi lakho selantshontshwa akuseyena uSibiya ubaba wakho akaseyena uSibiya usuwumthetho. Fanele phela ukuthi mangabe ukuthi idlozi liyantshontshwa uma nitheni yaphuma namba niyohlola nithola ukuthi hayi ubaba wala ekhaya kwakuumthembu akuseyena umthembu ubaba wala ekhaya washona usubizwa ngomathetho wantshontshiwa ngomathetho ayikho into njalo. Amaloyo abaloyayo not ukuthi thatha idlozi alithatheki idlozi akekho umuntu ongathatha idlozi lomunye umuntu alifake isibongweni sakhe ayikho into njalo. Ukudideka nje kwabantu ukuthi mabehlola bahlolela abantu abahlolela ngendlela engasiyo athi wathatha amadlozi akhe akekho umuntu ongathatha idlozi. Ngisho emhlanganweni enyanga ngihlala ngikusho lokho into ayikho into enjalo bangeza amaloyo engabalekisa idlozi la ekhaya kunjalo sonto. Mhlawumbe lapha endabeni ke yomuntu wala ekhaya uphehla amanzi ukuthi idlozi lisebenzele yena yedwa isixazululo leyo nto ixazululeka kanjani? Isixazululo izophinda lokho sifike sihlole sithole ukuthi wafika lo wenza ukuthi amadlozi asebenzele yena bese sifika siyalungisa la ekhaya siwangenisa amadlozi siwabuyise bese siyavala eksekutheni amadlozi la ekhaya makangasebenzeli umuntu owodwa siyawusebenza umsamo ukuthi umsamo awuphakele wonke umuntu la ekhaya not ukuthi usebenzele umuntu oyedwa into elungisekayo kalula. Siyathola dokotela siyabona ukuthi hayino ulwazi luthe ukuhamba kakhulu. Ikhona ke mhlambe into namhlanje ke engifisa singene kuyona mhlambe engifisa ukuthola kuyona ukuthi ngokusebenza la ekhaya unegodlo ezingaki? Zimbili. Yazimbili yilesi sikona esikusona nasi sinye sesibili usho ukuthi njoba zizimbili nje uchaza ukuthi ngisebenza ngomnguni. Okay. Sisebenza ngomndawo. Umndawo ke amadlozi aseMozambique. Okay. Lawe sithi masisebenza kuthiwa kukhona lekuthile lekuthiwa iFemba. Yiyo ke le ekuyiyona yalesa sikolo isikolo seFemba. Okay. Hey. Mhlawumbe ngiyayithanda ke leso ngena kuyona because sesikhuluma ngomsebenzi ke wala ekhaya. Sesiphumile mhlawumbe background. Uma sikhuluma ngefembo sikhuluma ngani because omunye umuntu mhlawumbe uyithatha nje light ngifisa untabe kuyona yini femba masikhuluma ngefemba sithi sikhuluma ngedlozi lomlawo ngesintu ngesizulu kuthiwa umhlahlo
yeah. Kanti ngohlelo langa ngebizo langa le Mozambique kuthiwa umndaba. Okay. La bekutheni makukhona umuntu oloye wena Sibiya. Yeah. Uthi cha baba uMthembu ngizocela ifemba angifuni inhlolo. Okay. Ubaba uMthembu lapha afike akufembele khona ngenkathi akufembela mina ngikhuluma ngiphenduka ngenkathi ngikuleyo moya yefemba. Ngiphenduka ngibe yulo muntu oloye wena. Serious? Yeah. Ngiphenduke ngibe yile nyoka akuloye ngayo. Mangabe wakuloya ngenyoka ngizophenduka ngishwile phansi ngihambe phansi. Mangabe akuloye ngesikhova ma wakuloya ngesikhova ngiyophenduka ngikhale ngibe sikhova la phambi kwakho ngizisho ukuthi mina uMthembu uShumla Makati wena Sibiya ngikuloyela ukuthi nokuthi ukuthi usuke eGoli noma usuke eCape Town mina ngizokhuluma ngiyophenduka ngibe igama lalowa muntu lo omshiye ngapha eCape Town owenze something kuwe. Yeah. Kodwa mase ngiqedile finish mina sengiqedile ukufema. Yeah. Sengiyakubuza manje nefamily yami isuke ikhona la. Yeah. Hawu kwenzakaleni ngoba ngale nkathi ngufemba mina obvious umqondo wami usuke udisi usuke uhambile. Awufani nale nkathi mangisuke ngicitha ini amathamba. Yeah. Kwenzakaleni Sibiya suyasha hayi lapha baba uShumla Makati uthema ungihlolela ngefemba. Kavela uMasimula wangapha ekhaya kithi la ngisuka khona. Yeah. Manje uyamazi nalo Masimula yebo ngiyamazi impela saka saphazamisana njalo mhlambe wangisongela yebo ngiyamazi lo mase angithi ngizochaza yonke into mina ngusibanibani ongikubulalayo sibanga ukuthi wena ngelinye ilanga waka wenza something yeah. Ngimi bese nawe uyabuya emuntu yakuthi ngempela ngiyakhumbula yazi ngixabana nosibanibani waze wangifungela yeah. Lo mina engamazi yes leyo nto kuthiwa ifemba kanti ngesizwe lokuthiwa umhlahla njalo. So which means wena khona ukuthi uhambe ube kulesa simo akithi mhlambe ulapha nake kulesigodlo sakho uyafemba mhlambe kuvela isimo somuntu mhlambe owaphuma empilweni yenyama ongasekho emhlabeni mhlambe uyakhona ukuthi mhlambe ungene kulezo zinto lezo ngamanye amazwi wamosha umuntu uqeda wahamba mhlambe wafike wathakathwa umuntu uthize wakwaZwane. Yeah. So mase shonile uyakhona futhi ukuthi uphenduke leso simo esisakhe. Uma ngabe asithi nje wakuloya Sibiya. Yeah. Qeda lo muntu washona mntwakisi. Yeah. Ushonile lento kuthiwa wena wabulawa umuntu ongasekho. Uma ngabe impela wabulawa umuntu okhona kube uyahamba uyocela uxolo. Iyenzeka lo nto leyo. Ne ifemba liyasho ngenkathi ngifemba liyasho ifemba ukuthi wena waloya umuntu ongasekho. Njoba waloya umuntu ongasekho hayi ngikhuluma njalo ngidizi mina angizazi. Waloya umuntu ongasekho njoba waloya umuntu ongasekho indlela engenzeka ukuthi usinde ngayo ukube hamba niyokwenza u1 niyokwenza ukuthi nokuthi bese liyaphuma niphumela ngaphandle. Ngoba imimoya yonke igijima ngaphandle. Ngaleko ukuthi ungazi ukuthi uzoye eGoli lapha la wayeke khona lo muntu. Once naphumela ngaphandle imimoya yonke iyahlangana lapho. Nikwazi ukuyokhuluma nixolise kulomuntu nishweleza ngale nalo muntu ngoba ifemba suke selishilo ukuthi yini le ekumele kube niyenze ukuze lo muntu lo ekuyena wenza something kuwe kube ukuthi indaba yakho nayo iyalungiseka. Njalo okusho ukuthi wena ukhona ukulungisa izinkinga zabantu abadlule emhlabeni nabaphilayo kodwa ngefemba. Ifemba ngamanye amazwi liyasidirector ukuthi senzeni. Yeah. But ngale nkathi sesenza sikwenza ngomuntu. Yeah. Esidirectwe yini ifemba lokuthiwa umhlahla. Kunjalo. Ngamanye amazwi umhlahla ufana nencwadi. Ukuthi ufunda incwadi ukuthi sakubona wathi mina usibanibani engenza ukuthi nokuthi. Kunjalo. So mangabe mhlambe sikhuluma generally bonke nje abelaphi bendabuko bana ifemba noma mhlambe nje no specific no abanayo bonke. Yeah. Abanayo kuba yilowo nalowo okwenzeka ukuthi unaleso siphiwo leso. Okay. Omunye abe naso leso siphiwo seFemba kube ukuthi isikhathi esiningi njengoba ngichaza ifemba kahle akuyona into yala ngithi kwazo. Okay. Ifemba into yangale eMozambique. Okay. Into yangale eMozambique. Thina la umhlahla
ukuthi uya nje esangomeni kuthiwe hayi siyahamba siyesangomeni siyoshaya umhlahlo ufuna ukubona ukuthi ubani obulale usibani ba manje lokho okwefemba akukho la ezweni lakithi kungaba ukuthi uthola umuntu owathwasa ngale eMozambique so wabuya wagcina waba la njoba ngahamba ngothwasa nje eMozambique amashaba sesibona so ngabuya ke ngaba la obvious vela abantu engibathwasisayo bakwazi manje ukufemba okufana nje nokuthi uhamba olanda inkomo yohlobo yafika azozala inkomo zohlobo phezulu kwenkomo eziyisizulu into enjalo ukuthi uma ungena kulesigodlo lesi inkinga zakho ziyaxazululeka ngalendlela le ngalendlela sibiya manje kudingeka ifemba zixazululo lapha mangabe kudingeka izinto eziningi sometimes esisazokhuluma ngazo zixazululeka kulesigodlo sesiyaphuma mhlawumbe asingene kulesi sigodlo ke njengamanje lesi sigodlo mhlawumbe specific sona sisebenza kanjani very good lesigodlo lesi sisebenza kanje ngiqala khona ekuhloleni umuntu ungaba ukuthi unenkinga uyasebenza izinto zakhe akaziboni ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe kulesigodlo lesi siyabethela emva kokuhlola kulesigodlo siyakhipha okufakiwe okufakwe emzini womuntu kulesigodlo siyalapha nokho ke esikhathini samanje abantu abasebaninganga abakhathalele ukulashwa abantu bafuna impumelelo manje yilabo nalabo abathi ma begula bacabange sekuyadependa abomndeni babuka isimo salomuntu osuke egula babuka ukuthi ngabe lokugula kwakhe kudinga ukunyanga yini okudinga odokotela yini khona into efana naleyo ukuthi ungamisa esibhedlela ukuthi uthola ukuthi umisa esibhedlela kodwa akuhambisana nesibhedlela kodwa nje uba umthembu la ekhaya uyahlola uba umthembu seqeda ukuhlola ayithola inkinga yakho kodwa nje lesigodlo kakhulukazi sidilane nokulungisa inkinga zabantu ngokwempumelelo abantu bafika la bamthembu ngixakekile ngifuna ukuthi impela nami ngiphumelele ebese bamthemba athi ufuna ukuphumelela ngayiphi indlela emsebenzini or uyazisebenza or kanjani omunye athi hayi bamthembu ngisebenza wona lo msebenzi osebenzayo noma ngiyadayisa noma nginebusiness ebese ngiyamchazela cha kukhona isimo sokuthi uthathe imuthi uthi uphakamisa isimo sebusiness bese ngifika la kukhona uba umthembu njengoba sekwade ukuthi ithatha lento ithathwa khona la ekhaya bese ngiyamchazela cha ayinabo ubungozi futhi ngineqiniso lokuthi ayinabo ubungozi ngoba abanye bavela na ku TV basho ukuthi hayi mina sengina 20 years ngathatha into ethi ngathatha lento kuba umthembu mina sengina 15 years ngathatha kuba umthembu ngeke ngishawude ngeminye imisakazo khona imisakazo engihambayo yangaphethekweni khona imisakazo engihambayo yakhona la futhi khona la elocal bafika bangibuze emsakazweni ngichaze nje izinto ezifana zonke nazo lezo baphinde bafonela ama client yami abachazele futhi hayibo uba umthembu uphathe into ephilayo engenayo affect ngoba nje sibiya ngizokutshela sizinyanga sisonke asiphathi into efanayo ayifani into esiphathayo lo uphatha ukwasesikoleni sakhe nalo uphathe wasesikoleni sakhe ngubeke la ekhaya siyayenza impumelelo yabantu umuntu izinto zakhe ezingalungi uyafika la ekhaya ngimtshele thenga imvu athenge imvu simsebenze ngemvu lokho kuthiwa okubizwa ngokuthi isithwalo kodwa ungathwali ngomuntu kodwa sisebenze ngani ngemvu ekubizwa ogama lakhe libili kuthiwa isiphakamiso uphakamisa isimo sempilo yakho I think sizongena kuleyo deep because ngiyabona ukuthi ngathi ifuna attention yayo and kodwa angibalekele bengifuna ukuthi uma sisekulomsebenzi wala esigodlweni esikusona njengamanje uma kufika umelaphi wendabuko ovaliwe either uvalwe yini kusuka imvalile mhlambe
kulula noma kunzima kangakanani ukumlekelela nanokuthi ngifuna umkhanyisele from ekhaya na iTV ngicela ubheke yona umtshela ukuthi kahle kahle kusuke konakelephi kahle kahle uma ngathuba ume lapho endabuko kodwa into zakhe ayibonakala kusuke kwenzakaleni. Mlaleli, uma kwenzeka ukuthi umsebenzi wakho uvalekile umelaphi mawulapha akwenzeki ukuthi mina senginenyanga ezintathu sengineminyaka emithathu angilaphi, into yokuqala sifike siyenze ukufike sibheke ukuthi yini le ekuvalile, ngabe isandla somona wabantu noma ukhona ongakwenzi kahle yini na emsamo wakho na, bese siyakuthola ukuthi cha mhlambe uvalwe ezinye inyanga ngoba kuyenzeka lokhu uvalwe ezinye inyanga mhlasimbe ezikhona endaweni ezingakufisa ukuthi zikubone uphumelela, siyahlola sikuthole ukuthi oyiloko. Sometimes ukhona ongakwenzi kahle kuphi emsamo wakho noma ngenkathi uthatha umsebenzi kukhona okwasalayo okanye kukhona idlozi lakho elikufunayo ukuthi ukwenze bese umsebenzi wakho uqaqeke. Nalapho futhi siyakubuza nokuthi sibuke ukuthi umsebenzi wakho ngabe khona ekuqaleni umsebenzi ohamba kahle uye wafaseka endleleni noma ufaseke from uqala ukuthatha bese siyathola ukuthi kahle kahle inkinga ikuphi. Kodwa nje into efana naleyo siyenza ibe 100% babuya abantu bazokuthi bawuMthembu kwangathi uwena wawuvala umsebenzi wakho. Yeah, so Mvelase mhlambe singabuya ngapha eSCT. Ngifuna ukuthola ke Mvelase ukuthi mhlambe ukubheka mhlambe kumne wethu osekhaya njengamanje unonkosikazi kodwa yena usebenzela eMpumalanga nomsebenzela eCape Town, unkosikazi umshiye ekhaya. Ikhona yini lento ngempela kuthiwa umuntu unkosikazi wakho uyamvala ngqe ukuthi nje hayi noma ungaqhamuka usithole lapha wasithole efike ethi hayi uyabhajwa ngempela? Ngoba hey konakele angikonakele Mvelase asuyaba ukudela hayi ithathe lento sisi ufuna ukubonisa amanga. Yeah ngiyabona. Yes ingidi. Yeah nombukeli nomlalela ngayibheka ingidi. Yeah asimvali. Okay, siyamkhiya. Hayibo asimvali siyamkhiya ngengidi nje uyibona. Yeah uhambe uyosebenza ubuye ekhaya unkosikazi wakho usuke ekulindile. Siyayivala ingidi lesithi phaqa kuloko esisuke sikwenzela ingidini. Uhambe usuke ungamgqilazi. Okay, ngoba phela uma uzothi umgqilazi kanti kukhona yini umuntu ofanele ukuthi umshiyelela yini. Ngoba phela omunye uzothi omunye umlaleli uzothi hayi ukugqilaza umuntu esifazana lo. Kanti uma kuthiwa umgqilazi fanele umnike bani ngoba phela wakho. Lokho ma umkhiya umuntu wakho esifazana ngamanye amazwi ukhiya esitolo sakho ukuthi kungangeni igebengu noma ukhiya esibayeni sakho ukuthi kungangeni igebengu zithatha inkomo zakho. Ngoba phela unkosikazi uzinkomo zakho. So ke ngiyakucikelela ke futhi lokho sibiye ukuthi nginganikezi umuntu onjani oyisoka oyodlala ngezingane zabantu. Ngoba umunye umukeli uzothawa uma kufika pho uma kufika umuntu oyodlala ngengane kamuntu uba uMthembu ngabe uyamnikeza yini. No angikuvumi ke lokho. Kodwa uma kuyisoka eli serious ngithi kulo cha ikhiya zokuvula nasi uma ukuthi awukadecide ngendlela ukuthi lo muntu ngamenza abe unkosikazi wakho. Uma ukuthi suthe uyabheka wathola ukuthi kukhona umuntu ekuyena ocabanga ukuthi umenza unkosikazi wakho ngoba kuyena wonke umuntu ongathi uyamshela usuhlela ukuthi umenza unkosikazi wakho. Usuke uyamcheka ubona ukuthi akasiyona lento engifisa ukuthi abe yona. Vula la uma ukuthi wawumlethe kuMthembu wafika wazomkhiya. Vula izikhiye lezi ngenkathi mawuvula ingidi le uyakhona naye uqhubeka nani nokuphila. Baye babuzeka abanye bathi hayi ke usumkhiyelile kunkosikazi wakho sekuyenzeka ngiyafa mina. Yes kwenzakalani baba? Yona question ebengifuna kuyona le. Hayi bahlale bangibuza njani ngivela ngena kulo answer ngoba vele ngiyayazi ukuthi ikhona kule ngidi. Okay,
ukushona kwakho emhlabeni yeah ngoba kuhlanganisiwe la impilo yakho nonkosikazi wakho washona wena kuhlukele phakathi kwakho naye akudingeki ukuthi ivule ingidi akudingeki kungashona unkosikazi kungashona indoda ukuthi ebese ukuhlanganisela ingidi kuphelile akudingi ukuthi uyovula ingidi kodwa ingidi ivulwa if kwenzeka ukuthi wena uthi le ntombi bengifisa ukuyenza unkosikazi kodwa sengivele ngathanda lapha ivuleke ingidi le wenza ukuthi naye aqhubeke nempilo yeah impela into ekukhiya umuntu wakho into ekhona so mhlambe ekukhiyeni umuntu bukhona ubungozi obukhona no abukho mfowethu abukho ekukhiyeni umuntu mkhulu sisuke sikhiya ukuthi suke singakhiyi yona imizwa or what sikhiya ukuthi umcabango wakhe mawucabange wena not ukuthi si affecta imithambo yemizwa yakhe akukho la affecta imizwa yemithambo yakho kodwa akabe into yakho uma senifike emshadweni nihlale kuyinto yakho ngale nkathi ushona wena nomuthi la ususo expire so lento ukuthi mhlambe unkosikazi mhlambe umekelale nomuntu begcine sebekhiyelana ngokwezitho zangasese ikhona leyo nto noma nje amampunge nje suke sekubuthakathi lokho okay kodwa kuyenzeka kukhona but ke bakwenza abanye sibiyayi angikuthandi kanjalo into ekhona futhi angikuthandi kanjalo ngoba sekubuthakathi lokho suyabulala vala nje unkosikazi wakho ukuthi angamcabanga umunye umuntu ungayenzi into ezogcina iaffecta omunye umuntu noma igcine simbulala ikhona lo nto leyo hayi ngoba sengifundisa ngokomenti kodwa ikhona leyo angithi ezinjeni ikhona into efana nayo laba abangcolile kuthi ngale nkathi izinja zenza umsebenzi wazo leziya bese benqamula ugwayi wenja behlanganise nobulili bomwele benja esifazane bese badibanisa lonto leyo nalowo mithi leyo vele kuyokwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo izinja ngoba mawubona mawubuka izinja mazenze le nkonzo yazo akwenzeki kungenzeka amazinga manje ke lokho kimi ngibuka ngeso lokuthakathi ilungisa nje ungavule esitolo sakho uthi ufuna abangena abantu balunywe inyoka ngaphakathi khiya esitolo sakho kungangeni umuntu ngaphakathi ngoba phela inhloso igama lethu baba sibili singodokotela akukho la bese kufanele sisebenze njengabathakathi if ususebenza ukhela abantu balimale awuseyena udokotela usumthakathi njalo so professor ngifuna ukuthola la ukuthi umuyibeka lento ukuthi wena indlela osebenza ngayo usebenza ngale ndlela yokuthi you make sure ukuthi ufika kwisixazululo mhlambe ungathini umuntu osekhaya othi ngikhathele inkinga zami zingaphezulu kwamandla sengibahambile odokotela abelaphi bendabuko bathi usizo angilitholi ngimbuze ngithi uyahlola kodwa na athi yebo baba bangihlolela kodwa uma bengihlolela bayibona inkinga yami kodwa bayahluleka ukuyilungisa inkinga yami lapho ke bese ngithi mina kuye sengimtshela khona ngiyakuzwa nje ukusho njalo kodwa sihlole njokuthi bayahluleka ukuyilungisa inkinga yami angithole ke eqala ukuthi ngabe yini le yenza ukuthi izinto zakho zingalungi ngoba asiphethe into eyodwa inoma asiphethe into efanayo ngiyakuzwa ukuthi bayakuhlolela bayithola inkinga kodwa ukuyilungisa bayahluleka ukuyilungisa so ke impendulo yami kulo muntu usuke eshona njalo ngimtshela khona cha asiphethe phela into eyodwa asiphathanga umuntu ofanayo ungathi wena ngoba nalo wahluleka usho ukuthi nalo umuntu uzohluleka angikwazi ukuthi yena uphatha into enjani esikholeni sethu sobunyanga kuthiwa awumbiwa ndawonye futhi kunjalo futhi ngempela kunjalo sibi awumbiwa ndawonye awumbiwa ndawonye
kanti ke futhi ke la Yeah. thina la emhlabeni cha siwuphethe impela umuntu afuna ukukhohlisa Yeah. sekungaba ulowo nje owenza ubufake owenzane kodwa la emhlabeni yalingana thina siwuphethe ukuthi Nuphethe. sisawuphethe nasemhlanganweni besisemhlanganweni lapha eTribeca Yeah. besisemhlanganweni lapha eTribeca ngabatshela ngathi mina zinyanga zakithi ningabafihleli abantu umuthi Okay. bathi emhlanganweni bathi osiphethe lapha emhlanganweni bathi hayi phela ulwazi kuthiwa luyakhokhela ngathi mina no kuyiphutha lokho ulwazi luyakhokhela kuma client yethu bathi thina masingodokotela sisodwa fanele senze njani sicobelana neni ulwazi ngoba sisemhlanganweni Yeah. ngoba kusasa ngizofa mina kanti ingane yami isaligula mayigula ingane yami ufuna uyisiza wena ngomuthi owawuthatha kimi yabona masikuyeke lokhu ukuthi ulwazi luyakhokhela lungile luyakhokhela ulwazi kuma client not luyakhokhela ulwazi mangunikeza ulwazi ukuthi uhambe uyophilisa umuntu ukwazi ukuqhubeka nempilo kunjalo Kuyenzeka yini mhlambe umelaphi wendabuko okhona nje emhlabeni ethi yena no ngoba ngikuhlolela ngiyabona ukuthi unedlozi so ngicabanga ukuthi ukuze inkinga zakho exazuleke kumele ngizokuthwasisa ikhonto enjalo noma mhlambe umelaphi wendabuko kumele ekurefer to omunye umelaphi wendabuko yazi wazoyithinta lonto leyo yeah kahle bekunje sibili yeah leminyaka engithathe ngawo umsebenzi yeah ukuhlola kwaku 150 ya ukuhlola ngathi ku 150 kulo 1 lomkhulu yeah lo onesithombe sempunzi yeah kusenalo kunalo 5 rand wawu brown uyiphepha yeah no 2 rand lo wawu iphepha ngathi uthi awufana no 10 rand ngathi sihlola kuqala yeah ngifuna ukutshela Yeah. bese ngitshela nomphakathi yeah besihlola kuqala kahle kuqala isangoma besingavumelekile ukwenzana ukulapha okay isangoma besihlola yeah bese sithumela umuntu enyangeni yeah ngifuna ukubeka nje ngoba la kona ifihlo yeah lokho thina zangoma wesibiya kwasilabisa uthini manje kwasilambisa ngiyaqala ukubona umelaphi wendabuko ukhuluma ngeqiniso kwasilambisa thina besihlola sithumela umuntu enyangeni yeah ngifike ngizohlola mina ngo1 rand ngizohlolela umuntu ngo150 yeah uyabona ayikho into enzima njengokuhlola yeah emhlabeni yeah kunzima kabi ukuhlola Yeah. ngoba umuntu ufika ahlale phansi athi ngikhulekile edlozi nahlale phansi so wena fanele uhlole uthola ukuthi yini inkinga yakho ususwe yini inkinga yakho idalwa yini inkinga yakho kulula kabi ukulapha kunokuhlola ngoba ukulapha ngithatha ibhodlela nginatha khothi insiza khothi uphelile sekuphelile umuthi ukugula kwakho yeah sasifike sihlole thina ngo150 Simazihlola sithi hambe enyangeni ethile hamba kumkhize Yeah. umkhize ahambe ayomba umuthi othile amba umuthi othile akufakele umkhize ukuze wena uphile afike lapha umkhize utshele kusho umini ukuthi akayomba umuthi othile uyafika umkhize kuhlole mina afika umkhize ashaya inkomo ethi mo kuhlole bani nawo lo muntu uhlole bani Umthengi. uhlole umthengi Yeah. umthengi uthole malini uthole 150 umkhizo lo ngimdirectile ukuthi uzokulapha kanjani ushaya inkomo siyanda isibaya sakamkhize lapha siyagcwala umthembu uyadeliver ama client kumkhize umkhize sunesibaya senkomo noma sunanembuzi Yeah. ngelinye ilanga ubaba umthembu ugulela ingane awubaba umkhize ngicela ungithengisele imbuzi ethi hey kanti ulaphani wena uyabona but sukhohle kulabantu abadeliver lapha badeliver yimi Yeah. mina sengisela mina sibaya senkomo mina ngakho isibaya sakamkhize Yeah. so thina inyanga ke sahlala phansi sabonisana ngeke phela kusho ukuthi sisebenzela abanye abantu phela Yeah. asuphatheni nathi umuntu wokulapha uqala isangoma sasiba negobongo kuphela lokuthi sishayela amadlozi kuphela sikunika igobongo sishukuzela ngapha sabona thina nyonke lutho asilapheni ngoba phela kwale mithi le abalapha ngayo inyanga bezwa ngathi ukuthi akambe ohlanganisa ubani ahlanganisa ubani
pho kanti ngishula yini uvele ngihlanganise nginikeze lo muntu kunokuthi ngize ngiyo director lo muntu ukuthi akamlaphe kanjani kwangena kanjalo kwemfowethu ukuthi ke sigcine nathi sesiphathi nje. So which means ngokomthetho wakudala bekade kwenzeka nje bekwenzeka inkinga futhi ingekho bekwenzeka nje ukuthi umuntu athi hamba lapha yabona so kwagcina kwabona kade kuyisilimi insimi thina kuvuna abanye abantu silimi insimi thina kuvuna abanye abantu sagcina ke inyanga noma sathi umuntu hayi ngizohlola athi okukabi sibiya yilokhu kuzinunka hlolela umuntu bese athi umuntu bamthembu ungangisiza yini ngingamgweki umuntu ukuthi manje uzohlola ukuthi cha ungayi komunye umuntu sizakala la ekhaya akusuke kumuntu ngoba uthi umuntu bamthembu and kwajika wona ama custom babusibili kwajika wona ama custom sifike siwathumele lapha afika umuntu angenzi kahle ekunye reason esibili afike lo ufike wahlola la umuntu ngamthumela lapha kubani ngamthumela kumkhize noma kugumede afike ugumede angamsizi lo muntu kahle ebese uyabuya lo muntu angasizakala bamthembu wena wawungihlolelile uthe iva mali mangihambe ngiyokhishwa yilwa muntu ongazange alibone iva okunye kwesibili kwashaya ukuthi ulikhipha kanjani iva umuntu ongazange alibone na ngoba umuntu ofanele ukube angikhiphe iva nguwe baba olibonile yabona sengiyashayeka manje mina ngithumela umuntu lapha wafika wangasizakala umuntu umuntu kade ezekile bese kuthiwa wena ngabe walikhipha leliva ngoba lalinjani labonwa nguwe lokho kokunye ukunumber 2 ewafika wasiphoqa ukuthi cha ungethumela umuntu ukuthi akakhipha iva angalibonanga no mhlambe babumvela se kube kuhle ukuhlangana kwethu bengisacela uthola ukuthi utholakala kanjani umuntu umefuna nje ukuxhumana nawe inamba zakho zithini inamba zami zikhona ithi eyoqala nje ithi 065 esethi 075 W3 45 esibili ithi 076 ithi 18 ithi 37 016 okay repeat futhi leyo ithi 065 075 W3 45 esibili 076 18 37 016 mhlambe abantu namhlanje baphila kulento yesimanje manje ukhona WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Very good. Okay. Ngiyatholakala okay mhlambe ku TikTok ubani nje ngokwebizo ushumla makati but njengomuntu omdala ngenza nje ngathi singixaka ukuyisebenzisa lento lema WhatsApp ngagcina ngathi ayi kulungile bazoyibona enkundleni kodwa mase bengidinga bezwe njani bazofona njengomuntu engihlala ngibhizi sincane isikhathi sokucofana nefoni ukuphendulana nazo zonke izinto lezi kodwa indlela elula ukuthi abantu beze njani bangifonele kodwa umfana wami uyaphendulana nabo uyaphendulana nabo WhatsApp ebese esho ukuthi hayi umfonele ubaba akanaso isikhathi sokucofa yini amafoni kunjalo sodwa no bengisacela ubeke nje amazwi amabili amathathu kuvalelisa nje engifisa ukuthi ngikubeke sengivalelisa ngiyacela muze wakwethu South Africa ningayenzi lento abantu abaske fakani imali koma Shoprite abantu baskenyiwe ningayenzi lento abathi abantu kuyabhukwa bathi khipha 2.5 ubhukwe kusuke kwisigebengu leso enyangeni akubhukwa usubuya kaDokotela awubhuki sibiya baba skemile abantu bathatha inamba yami abantshontsha bathi abantu abenze njani buka khipha 2.5 buka 3 khipha 3000 mina ubaba ushumla makade ungezi lapho ungabhukanga sebalimaza ama client ngale ndlela ongayazi ningafaki imali ko Shoprite
ningabhukhi kumuntu ma athi umuntu ubhuka ufuna ukuthi ubhukhe wena ufake imali iqeda vala ifoni adla imali yakho ungasaphinde umthole ningabhukhi. Siyabonga kakhulu Dokotela. Sibonga kakhulu nje ukuthi usemukele sifike kwakho sibe nenkulumo efana nale ngicabanga ukuthi sizophinde siphinde sihlangane ngolunye usuku kwenye episode. Yeah. ENingizimu Afrika namaphethelo ngoba sengishilo ke ngishawa isikhathi igama lami ke ngusazi wokwesibiya nginguSarozen Income Taxi bengila kwamhlaba uyalingana kwakhubalo limbiwa igcikene ngicabanga ukuthi mase sikule ndawo bakithi siyazi ukuthi yonke amabombo ahlezi ebheke khona sifike sahamba safumana ubaba lapha na ke uShumi lamakati ofike wahluba udlubu ekhasini. Bengisacela ukuthatha ke ikhwama zami ngiye lapha na ke emzini wakithi inkosi nina inenze kahle ningakhohlwa ukulike and subscribe share this video so that it will go viral sikwazi ukuthi ubaba uShumi lamakati sixhumane naye ofisa ke ukuxhumana naye ubaba uShumi lamakati zikhona ke inamba la ku screen make sure ukuthi uyayinaka. Thank you very much.